fan to because Kennedy support wa Kennedy ewo no enye nu bi na afoko no mo ye de ewo ana two afoko ni Kwame Agyapong omo issues no na a different from Kennedy wa Agyapong de no Kennedy de party na adwuma mo fi say kwan ofa so criticize party no na de ankoye eti ano de wotimi fan to afoko no de no ho kora eti party no nya na adwene say obeyi Kennedy afre amanyoko no mo Yawra Mahama say me sure say bia eno me bi da no so yeah the Yawra Mahama say no me da no so yes no me na free him the tia ma me kasa ne say papa nya ba yo mpani pa June ensuo beto ensuo to a eja ebe hye ewo ensuo no mu so be hwe 2015 June 3rd circle ensuo to gidigidi no na eja esa hye nipa ewo hwe na say June 29 ensuo to gidigidi no na Ghana house na area ho nyina na eja dem aso ke di nsuo e na dumja ade ti na Mahama abeso ko ade se nsuo tokura na eja timi hye enoma hwe nsuo na start free mountains ho na eba ebinum so asi estate ade a block waterways no e wo ho nyina eti dia na esa aban ne ye me sa de we metimi aka kire NDC aban se me support o mo se ko mo koji lom na o mo asisi adan abroki waterways ni na no ye compensate wo mo na ye ndwiri wo ne ye de ye ma ensuo no kwan ye nya gata kase ne ade ana ebi kura ye river ankasa efi mountains wo na de eba mo na mo see inflation that 3.4% there's still enoma boa na ye den mo see dollar ye 11 cedis as we still enoma boa na ye den eti mo kwa mo dollar na artificial dollar na say e de mo inflation no ye spiritual way say bi na mo de ye ana inflation be from na so na no ma bo e kwosoro abusiana and agenda P ene enya no wa ha ye ne no ebedi enkomo onim se eba ne NPP amayeko mu a ono so wakasa edi tintin ye pa agenda chame eja ye hu ache ye type inshira ni bi boko de onwa ye fe be ma tuntum de ase mi hu pa na ma men bi sa no na agenda ene wo hwe NPP amayeko eniema ekoso a how prepare na muhu ne say 2028 ebetimi amama aba power because e kame akoye say enei esese munka senya na mo wo time amudi ade no wo hwe say dia MDC4 ebomochi omo say dia na omo bomochi to the extent say ene yeyi mu free so yi asa momo dia asa mo relax bi asa mo ntie crass asa mo ne kan mo mu na eko eho no de na okafa ho yo mini aba mdase NPP your opposition but my case say your power because NPP amayeko no da so e wo tumi wo Ghana de ema yenya tumi wo Ghana ene say NDC for Ghana for free say omo ye agenkwanti omo beje Ghana for free wo ha mu no omo ba ya iwes bibia say bibia enkoye na wo hwe ye ne kan sensem no so a me de mi hu ni say ya asem bia kire so a obeka say the problem aba party no okay aye bibi na yewura kan kan ya party penfo free say ankoye anu kwa party penfo aya ankran bi anu mu free say ankoye enu ti na omo twa petition e de ma party penfo na party for penfo no omo ntina so enwie ye okay eti na say no yenya outcome bi a kire say yewura kan di wona Japan yeyi na free NPP ma na say ye suspend na ye say no bibi asa de emaye etu obi ka say na say NPP ase dede wo mu ase basa ne ade wo mu a meni say nipa no enya adwen efi say yakoye amoyokoi na ye nipa ne no mu ye adwuma ne de wo ye de nya menti me wase kakra be de ebebom wo ye de ya obi betumi akasa ebi a na no betumi atra kakra eti say anoma no eno no ntia say wantwi bi wo amoyokoi ni mu mimi hu ni saa say de wo kasa hu ni sai enne wo sha I think say nra wo sha say their boys ni bi organize Eddie Kennedy a picture ato banner so Ken must go to the extent say got to a time Chema buga gina ho Moses Abom penifo ni bi gina ho nom na so mu nyina afọ de omsa e wo machi e na wo hwe enema na e kwaso edurubra bi Ken must go na da ne pintim tokwa nya ntokwa ketwa na wo hwe saa de we ya party ni animonyam no nkrofo ka say ase NPP amanyekuo no modi animonyam no etwitwi form because at the end beba man boys who say dey omo ye na omo kun omo awie etwom ho ne nkrofo ni bodyguards fo bi ekwa ase NPP munye ready say mbaba 2028 ahona yo mini aba always say empelefo si efie bia no mensem ewom
NPP supporters over 5 million supporters. Okay. Okay, it is a nipa 5. Eko jina wa se omo mpeke na. Eno ne se bi we kwase hwan. Okay. Enko ba bia enko hwe. Ana meka se ya nipa dia we ye den ya obanyi obi a ono ye de enya adwen. Ana de na kire se san krofo no kra na ebe ye san se hunu no omo ye NPP for. Say nipa 5 no, one dey se omo ye NPP for. Me kra dem suspect say aye NDC for bi kra na abo san krofo no pa. Ana ma o mbegina oba di san se hunu no. Eti ano no de eno na kire hwe. Se o ma akasa na se atwa o mo ana o mo ko ho. Enu de enu no kire se NPP amayekuo no asa di gidigidi bi asima na peche asim dabi na san crofo 5 na se bi o mu dwumadie wa NPP mu ene sai wan kasa ugina se kura no wan na wunim no wo sa enipa 5 na o mo yesa can must go no se bi nyansa bi anim etimi kura de me no me ye de mi hu wo mo ana party penfo so nka se o mu kogina sa enipa 5 na o mo be ye can must go do so no mo da pamu kene do na Agyapong hwe aya na nkrofo kan foko ni kwa meje Agyapong no ni wese no wetimi fan to kene do na Agyapong de no adentira wetimi fan to wetimi fan to because Kennedy support wa Kennedy ewo no anya anu bi na afoko no mo ye de ewo ana two afoko ni kwa meje Agyapong omo issues no na a different from Kennedy na Agyapong de no Kennedy de party na adwuma mo fi se kwan ofa so criticize party no na de ankoye eti anu de wetimi fan to afoko no de no ho kra eti party no nya na adwene se obeyi Kennedy afre amanyoko no mu ba yen show enne second ye papa ye ra Kennedy akompra ko Agyapong tifie na wo so ni TV na wo fa ni phone no hu se sei na moye na already no as a boring na wona koma mu deda na ne won susu se obeche ne ho afri NPP amanyoko ni Kennedy won twe ne ho Kennedy won Agyapong a politician ana won se enu mo bi ti se de e wo ho e wo politician obi kura betimi a she da bo pa kura me binum aba abaye na won se party ebetie demonstration bi a na ejina de dodo no ye den e kan no so wo abusia wo se nipa dodo sen na ese wo mo pe Kennedy e wo NPP amanyoko no mo obi anka sa ade enim kan ne contribution o wo e wo NPP ni mu no etinya ade se wo be ka se o pamu Kennedy aden afri amanyoko no mu ye nim de obetimi ade e de aboa enti se enda no ebi a ya de na ko disciplinary committee a eno chese e beyi na free amanyoko no ye nyini free yen hwe se ne ken sorry no se NPP amanyoko ni amaye me edi matem to the stand say mudi mitiri hu se mpo makoye operation kura eniema ni sem bi a waka fa me ho no ene me twe me ho otibonsu ye de base a wati ma me nkwaje se de wa frefre me nkwaje kura na me nkwaje ne wo susu se ebe affect NPP amanyoko oh menyi ni se kan bete no na mpo kura so wote no ho a NPP de da so ye NPP okay na nam se eye nipa na ye de ye adwuma ni ti no beka se bi a efa ba bi no bi a ebetimi akwati kakra ebekwati kakra ne se anka Kennedy no emfiri mu no ye NPP ni a wonu so beto abade ama NPP owodom nso eti the moment e onu bete no ho wonu so one vote no ye belusi eti anu ni ade ebe de ebe ha agen na bi nipa ba ku mienu bi be den ebe di na chi ni ade no nanso enu kra no enya ade a ebe bre NPP ase esi da 2000 yewura reku brobe ote no ho ebra na yewura Agyapong kofo obi ehu se 2000 de yewura Agyapong kofo wo wini election no but reku brobe ete no ho ote no ho no still ye dan ye wini election no eti enya ade e bi nsi dani but anu so nkira se e wo se ye pushi papa no e se obi party ni mu da bi anu de me so so sa by na yen hwe nsu ayiri Ghana fo ansa na no me pese NPP amanyoko ka bibi kire won e ka me akoye se mo jan NDC trawo instead say mo ba fight for ebia NDC no ene ne mo ne ken o tena e ho no ka bibi ne yem hwe ye disaster e ko man Ghana nsu e mene ye anya se na obi an kan ni tokwa o enti wo ka se ye jai NDC fo asema mo mo na ye na aka se ye de kan e ko a me nyitum obi ani ho a woni kan di na Agyapong e ko tokwa ebia mo amu wa che na mu ni sa de a ye na ye o party mu de ye hu se ye ne credit e won tokwa bia oh ana o bisa se ase NPP fo ye jai NDC fo na omo ye ne omo pe anya sa ye kasa onyansemu NDC fo opposition sabe na nsem fo ne kwasasem kwa na omu di ade ye wura akufo ado ya de pakra na omu botugu ye nya ne sa
say this for ya de na nya ye be ka kan nyansam ewu hia say be de ansa na Ghana fo ahu say ade na omo ye enye ewu hia ana tu Ghana fo nso a omo ti Ghana man nim no say this for ya de so enya omo so omo hu enye ewura Mahama ne be ka kire say wono no de oba aban mu a Friday de ye hu bi na obetoto bibia ma ensuo tokra na enya ade a ye be hu Friday okrom a but Friday si nani nansen echen yewura Akufo-Addo abreso Akufo-Addo abreso ne ensuo timi to esene se de to nani nansa no na so entimi amfa nipa dodo se de yewura Mahama de afa nipa no na wo say yewura Mahama ase me sure say bia enu mi bi da no so yeah de yewura Mahama say no me da no so yes no me ne free hin de tie ma me kasa ne say se papa nya be yo mpani pa June ensuo beto ensuo to a eja ebe hye ewo ensuo no mu so be hwe 2015 June 3rd circle ensuo to gidigidi no na eja esa hye nipa ewo hwe na say ya June 29 ensuo to gidigidi no na Ghana house na area ho nyina na eja dem aso ke di ensuo ene du ja ade tina Mahama abreso kwa de se ensuo to kura na eja timi hye enoma na se papa na nkasa Nyankopon buafu no so ho be Ghana fo ahu ana ya sa akofa na beto ye so eni tina nyame boy kokose akwa we mi buafu no eti June 3rd na me be hye ade se enoma e wo seke no be se ma June na mu bibi esi na ma akai mo na mo hu se papa na ye no me eti June 29th ebi se si bi mu no okay enkrofo keka se eye right apostle eye Owusu Bempa Reverend Owusu Bempa ne nsem a wokan ye no kame akoye se aden no sansesa na no because wono no ka se ye President John Dramani Mahama bedia amemo na moje behie gu Ghana no wo de compare any enenia ma ekoso a wo so be ono mo ye adwen wo ma kasa no oh se enu de wono na eye odifo ne yami bie nani se yewura Mahama de no se Ghana kunyan de otena so biom ana akire wono ase nyame asa aka se papa na asesante na kuma panti wode o man na senesa it could be true ese bia otifia na ebia wonya access to government no wasesa ye ana obenya atumi no honhomfi na asa aba be wura ne mu biem ama ebia normal enje no o de wasa start a wo ye enu ti abasa ede o man be ko ahohia mu eti mu mitimi anyi yewura Owusu Bempa echi se bia wo na ka se nyame yi ni se afiri Mahama so na ekire wasa beka se awurade so de o man na senesa enu ehuhu mu asem eti abasa enu de mitimi shada enka ho asem pi by na yenhwe insuo yiri enne yiri me ha mani ankrofo afiri mu no nyankrofo ketwa yetimi fanto ya fidie yi so ba enne yewra honorable can say your former president Nana Dabi can say Dr. Mahmoud Bawumia and then you share vice president former vice president Dr. Mahmoud Bawumia and na munsuo maboso kan ni baby hye nkrofo asabe omo ho aka yewra so nam soro ana no so hye nkrofo compare say ade na ba ko nam soro na ba ko nam fom na ne anuanam fom no ade wususu say eho no wo mo mienu hwan pa na sese 2028 etimi san echo no so o say yewra Mahama de wono wadi de awi di 2028 ni o mba biem eti asoro ho na obefa because ono no o express oba befa fo no akwetiti ateche ma na se bia amra bi da ba bi a ensu akata so a no kwakwa wuram na wawu be yewura Bawumia de enam se odwene o man no hunti no no odwene timamufo no opese ono mu nyina nante fom no mu on feel de timamufo ni feel ni bi ono kwakwa soro obe nante fom no feel de timamufo ne de e feel enu be ma na hu ne ekoso de wachire bi no onya kwanya be yo mampani a watimi ehu measures e obe put in place be so sa fraud ni na ano o say media futu aka gba man DC for say fraud ni betimi esi ano na na do time no ye shase a na ye bubububu adan bi a asisi water waste no say na be ye nsuo no to a betimi anya kwan de afulo ana fofi antrata ana efiri aban mu ana NDC baaye NDC for baaye no ana sankofo na asa start e o mu sisi e down back enu na ama atorenche ma eba na ne nansen no de esi ye hwe ensuo na start free mountains ho na eba ebinum so sisi estate e dey block water waste no e wo ho nyina eti DNS aban ne ye me sa de we metimi aka kire NDC aban se me support o mo se ko mo koji loan
na omo asisi adan abroki waterways ni na no ye compensate wo mo na ye ndwiri wo ne ye de ye ma ensuo no kwan ye nya gata kase ne ade ana ebi kura ye river ankasa ebi mountains wo na de eba and ensuo so timi block no wo be si dan esi wo beti pia ebe paapai eti no na ma ne flood no ade ai kase sa no hwe ensuo to na ne nansa no betimi aka che say half of Accra, the greater Accra no enyina flood ye na enipa edi wo mo call ye no ebi si da esi say nipa te say emwo bi no so it is aban na timi and take bold decision na one pesika bi na those buildings ni ade dey unclear and free waterways ni there ene time bi enso beto bi ya no sa na ebeye enti enne yenhwe wo hwe enne se dia amemo o man Ghana ekwa how prepare ena NPP for yenhwe mo modeba o say dey o man na say ene abrant e kwotwe oba akura otobufo ntimi tonam ese otokuhua ba akon na odi adi eti ahokyere chenkyere a abo man ni mu no Ghana for anka say ready say NPP for ye mo boy won ye omofa 2 minute maye eti anu de egusu a ye internal elections kakra no ti by 2028 there no doubt say NPP be say power because say NDC one na ade ne ba na wo de obi kura ba message be na ade be Ghana for ebi say ebo sha ye bra mahama ni na NDC for e say Ghana for nyina no omo ani so eti ne assembly na be ka say Ghana for mo na mo see inflation that 3.4% there's still a normal boy na e den mo see dollar 11 cedis as we still a normal boy na e den eti mo kwa mo dollar na artificial dollar na say e den mo inflation no spiritual way say bi na mo de ye ana inflation be from na so na normal boy e kwosoro onti Ghana for hu eni nyina hu se do NDC for narega for won betimi adada waji 2 mi no but won buji 2 mi ni wi a esono de omo ye na yenhwe this year what stand for yeah me communication officer for Agyapong West NPP mo hey John Dramani you can say John Dumelo John Dumelo constituency wow no esu ntoti yansa na okofa warranty boot ekwa 19 isu ni ya dai etoti wie no na we so no ta ultimi call man for oh yes ye na mu pa we eba ni si anama kai wona bully there say na Mar Hassan former MP esu no to ina ko na mu be John Dumelo no watwen man esu no te yansa na ono akwasra no crofo enya Agyapong for no besra omo ni party branch executives na omu kodi adwam no omo no ko omo kwache a omo me hu video bi a lady bi esu say even womo MP cry John Dumelo entimi mba ho I said John Dumelo the mistake na ye ana ye mind in the movie star no e na be wu ade mu eto de be daada ye say won ende yinan ogusu a office order so e wo movie house eti no man na wo ye nyina no ye say movie we say na no ode eye because when so okwana 19 so mu kakra na eto na tekra na okwana te kakra na o tware to social media eto ono na MP no odi o Facebook Instagram and TikTok e won odi MP no but aye was so west there ye ni MP no ye ni MP wo ho ye ni MP ye offer constituency asamo ye sorry so Jumede be na ode boa na se den na wo ka kire MPP amanyeko no oh de ameka kire NPP amanyeko ni se adwobre obi anya abotre na ye nto ye boa se ne hihye party no na se na be ya 2028 ni kumde betimi aba police station elections ya yawie electoral ya yawie they say adu constituency there no so eti obi a wo de hu hye mu bia no abotre ne kasade men ka kasa free enchire wunua na akoba se odi nkunimu wi a afa wutumi ene no enko ye nakra na enko ye adwuma no so enye nipa ba akodia e se yina hand in hand na ye yina yetimi ye adwuma na bom se na betimi ama ya gi tumi free NDC for etimi kai Agyapong West wogon police station executives say me Samodia I from NPP former assembly member for Roma Region Airport may contest for communication officer the upcoming elections here be no on the 11th July it edru ho a mesre eso omo to aba no mame na ba bia edru hia obi obetimi akasama party ni wo Agyapong West ese huna John Dumelo abafa konya na odidi no e se etimi ka kire Agyapong West for any Ghana for nyina emo mu hu ene pa ye ma milidia na oteso no wo ye ene enne John Dumelo ba ya constituency na etimi nko nanim no fa hwe emeka ho okoto ba yire miensa na obecha mankrofo wo se enu ni adwuma oba be ye ma Agyapong West for but enye sabio ba yire obi be nu adi ana wo hwe Agyapong West ye the most elite constituency eti witimi fa ba yire emedada obi a eti yesra ese nyame adoma on the 11th
11th of July no Ajawaso West Police Station Executives Omunkai Honorable Samodia aka Agenda P no omuntu abanama me that's it ebeto ama pa onyuma panti ye besere se nyame so baboa e ma won sabeka abusia eha e na brebe ba me kwan na bidwuma die no ebesi ebrepam ye besan e share bi